Global Mr. and Miss Bollywood India kachapati along Bornali Kramsapi Angdung Kiti kachapalidon. HDP Lem Salongta Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Scheme Pen Sangkiron Pon. Ingdeng Ket Home Interchurch Football kachapati Angdung Kiti kapatu. Karbi nung live at the Babirta Longpen, Nelly Birta Tanang Pisami Julie Baby, Nona Jita, Birtan Tonpen. Karbi Anglong District, Danarongpen, Inut Bornali Kramsapi, Global Mr. and Miss Bollywood India, Surihinira Inkoilepen, Inquiry Sianinkanabaha, Beauty Pageant along, Chepati Dunsi, Angdung Kitian, Chepali Duntanglo. India aderalong nong nam kachatangklong isi beauty pageant achatai mate Global Mr. and Miss Bollywood India 2020-2021 aparman Mumbai, Delhi, Kolkata lapen Bangalore longsi kachapatia jaimek bipon. Labang so jaimek ki bipon along India det pen preg jam adin model satong kachapati duna sonsi Karbi Anglong district penta inut Bornali Kramsapi Mumbai along chapati dunsi Angdung Kitian chapali dunpen Karbi Anglong aparman lapen ahema sorotomo phan isi thedung anong nam watilo. Mumbai along nini aparman labang so Global Mr. and Miss Bollywood India beauty pageant kachapati padu ponahut kadu kawe bang pharo so sang bong pensi bang krip hotma phan Angdung Kitia long invai ponlo. Bornali Kramsapi alang like Danarong Asor, Lapen, Biren Singh Kramsapen, Sumita Betia Dumasupi adak wambo. Non puthot Angdung Kitia jai make me po parman lake, Goarong Supi along si padu ponpo. Danarong pen, Bikram Teron, Karbi Anglong live. Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana Scheme Pen Asang Kidu Kila Arara Tuma Phan Kiron Ponahut KAAC Chairman Longkiti Mungta Chetong Dunsi Anutin Arara Tumta Corona Kisu Pen Kachapa Jogja Dawai Kachipidun Labjia Phan Kachuningri Padopon. Kedamtang pre ni phai ingkora ke thom arni HDP Lem Salong ave kiruithu asang ronre prang PMG KAY scheme pen nangkeli asang phuthak kachetong dun alohia tumpen rara tuma phan klardak pen than pachini ponsi card ke dwara ra tuma phan corona ke so pen kachapa jogjia dawai kachipi vegja phanta than paretekang Labangso Maya Long KAAC Chairman Longki Timong, Borjan BJP Mandal Maipu, Sonaram Singnar, Borjan VDC Amaipu, Raj Buteron, Abarim VDC Amaipu, Babu Inti, Borjan Mojadarapen, Penang and Kethegiding Atumta, Chetong Dunrinti. HDP Lem Samaipu, Samson Inti Kachapahim Pupona Maya Long, KAAC Chairman, Longki Timong Lam Teke Jaipona Tenke, Aprang Prang Alang Litumakaya Hudki, Kering Dunja Pan Koana Kisung, Habira Pru Chutuk Depen, Chainong, Vidam Dera PC School Dun Longji. Bonta Nonakaya Hudke Kopai Kimi, Sorkaratum Ke Ongdonga Scheme Dengsi, Ake Joy Pen, Rara Tumta, Chudeng Dun Long Bom Lupu, Ningje Ponsi Anutinta, Kebangja Porahut, Okran Ki Messenger Pan, Corona Adawai, Kachipidun Vegja Panta, Rara Tuma Pan, Chuning Ripon. Perangkepen karjo ahur HDP Lem Sachun Bang Jem Singh Inti Lamvoy nang kipiduna tenke penangan araratum Lem Salong sang kemelong kaching voidun preg jaga sangalam karju pon padurin tilo bonta lake plastic asang kali lake fortified asang vitamin B12 iron lapen folic acid asang sorkar pen kedeng ponasai oso marado phan school along midday meal kipinan ja sang lokusi pachini pon lanon COVID-19 mate corona ki suduk la sihala bang so corona ki su aphan chipa jogya phan kaduk kawe card holder atum phan aphan ta pachini dun lo je vaccine chipi nai jong si vaccine chipi pedat polote la bang so akisu immunity la siba la bang so COVID-19 kan chipa jogji pulitangte etum la bang so a vaccine mate ingpim chipi vek nai angpen anutina card holder ta en vek nai kusi nitum karata phan pachini pacetak dun ko khela so long mage pinan information do pel pinan arat tu nili phan card judo lo sothot nili nonang linar juchi lo misen lo la bana ni kado evasta mi phan pachini ponong po la misen alam lo la sila bangke la haloje MDM asang long midday meal asang along je osomar tumhan labang so keron labang so kipi nangji la so mastorum kipi ne asang along haladak rice 45 kudo
phala rice 45 ko hala so vitamin do vitamin asang lo lah lo na sila bang ko sumar dong han kipinia sang posi na so bang ke dolo tame pinangan lem tum long son do kok ta ji mini militar ji long lo manis long ta long lo la bang ke Dilai Ben Bijoy Rongpi Karbiang Long Live Prek jam Sarkar asai hem ching thudun piklo setame Bokajan Development Block asai hem pinirni anta kacheladun thekthi a hem ke jang thanga bangke manghudun mimi Bokajan Block Development Office lake Borjan Bokajan Sarupa Tharapen Deopani constituency pli MAC a pharmacy parluponlo Labangso Block Pen constituency pli a phanke pennang paching thora sai claim piponlo setame ame thanga sai hem abangke pinirni anta araje cheladun thekthi detlo Kedamtang ningkan Farokris sir kebra trokner kebra trok aningkan pen labangso blog asahem ingpu ponsi penengan ke ningkan thong kebra trok an nang pleng tanglo muni da tumle sarde rason thak thaksi bangso ahem ta ke ban thu ong ki ru thu pon pinlo penengan bang thong kebra hini an nang pleng tanglo bangso asahem along video tum kedam ke bangtang setame inut baka video ta bangso asahem kapa messenger phan kamatha bang abidet lu puta isi jongdam mi alang Athi isia sa hem puset ke lapuson krim sim lapen kangrak thanga bangki chilang no dakan pin nona sarkar lake parivartan a sarkar pina tangte ladake ke chok che komat lo video KAC DRDA ma mate Bokajan MLA lo seta arpu ke alang ni tumarong sidulo seta isi ka mang humi me alama bangke a department tina longta methang asai hem chelana ji aphan aningkan wangta infrastructure fund ke dorep Tangte la haya tang ka konnat lo kapadam et pusi peneng an Bokajan along cherok tok araratum chethan renti Ajat punon Bokajan ki isi ndongnam ka chathang plong adim la se Bokajan LA Bokajan subdivision Bokajan block lapen Bokajan municipal pusi kai kita amen chathang bomlo seta development ke claim atuma sai hem jongsi lapuson ding hagjak pulote chetherak memi la sila so phutha KAC tom RD pira puthot isi ke mesen video mate DRDA sa hem kimi akenang sorbinong Bokajan Ben Ananterang Karbiang Long Live Upper Dogmoka at Potarua Rongalong Ingdeng Ketom Interchurch Football Kapathu Kachapate Angdung Kiti Kepathu Ponalong Sildharampur Baptist Church atum Kachapa Haipon Community Health Development Program Baptist Christian Hospital Tejpuratam Chapatir Piponsi Interchurch Football Tournament 2021 Come Awareness Program on Human Trafficking Lapen Addiction Kwathe PN Ponsi Kedamtang Pray Nipai ECR Nipen Upper Dogmoka at Potaruarong Pathuak Lamalong Football Kapathu Bangcheng Ponsi Kedamtang Pray Nipai Inkoirake Thomania Bangke Angdung Kiti Pathu Ponno Angdung Kiti Kapathu Ponalong Upper Dogmoka Baptist Church Pen Sildharampur Baptist Church atumang bongsi Chepho Ponlo Kepathu Bomahut Nat Aterang atumta Kethek Kachingbar Chirajok Goal Chipi un Edetsi Apithu Ke Hai Kerem Kapatini Vegja Phanpura Tiebreaker Kapachitur Ponahut Sildharampur Baptist Church atum Chepa Hai Ponsi Ke Hai Anong Elapen Tangka Deng Ponlo AKBC LF YD Maipu Sharon Sarman Hansepen Chunbang David Rongchanatum Angdung Kiti Kapathua Jai Mekachapa Hempu Ponahut Alohia Manben Baptist Christian Hospital Managing Director Jagdish Chandra Salauki Manager CHDP William Sangate NKBA Maipu Joseph Hanse AKBC LF Amaipu Kohelet Phangchua Tumpen Danglok Penangan Manpen Kedua Bang Phubang Piatum Chetongrun I'm very happy to be part of this tournament. Today is the final match, and from Baptist Christian Hospital we are glad to come here and be part of this tournament, and it is our sincere desire that the best team will win today, and we are really enjoying this time and the culture here and the team spirit with which they are playing. So we hope and pray for every at Potarorong sini tumbi lo apan bang so khala tibio thaya han lo itum dak thaklong lo thim gi an bon tame human trafficking lapen addiction apu thak lai phan itum ko son si kichi pajok nai ma kichu pajai kijun pajai pan lai pan isi sport a hin pen bilo pote ma ke me phan wan ilong ji
so fan sin tum ke nang men se bipon apen labang so ni tum October ke cheng ani pen bipon se pini an final match ke pat judlo dog moka pen samsing ingti karbeng long lai tangni pina ra birta gela ponsi kang tonik lo 2 me thak me arni ki me